Bodoland Gallants Gold Cup Bodoland. namanya muskil हो देखो ने offside. Corner. Red card apa ini? Nomor 4. Assam Police nih kemana? Assam Police nih kena red card apa? Kaca bicara boro semenira, boro. Don't worry, better.
Ini begar nomor mau nih, hasil polisnya. Begar nomor. Bini, bikin dong kan, Kukrazar nih jangan bini. Wow, super. Mira. Oh. Telur lanangnya. Share. Ada di bawah nomor. Gila, nyala, nyala. Kusra. Paston dia nanggu. Infront dia. Mana cor nanggu.
Offside. Mau भनेर खानेका मिसिन नि offside lah ini. Birsa Munda to score. Assam Police 0. Kornal nama. Maigom. Diskamda dene bole ini yo. Sitting. Kijang. Why kisni? Yes. Bini sudah menoma. Pertama kan tulis berapa ya? Goal! Score 3. Birsa Munda. Assam Police 0. Off time. एक काम करो तुम नहीं तो फिर से चला जाओ तुम वो उधर जहाँ से आए थे ना तुम बंगला हाँ उधर चले जाओ अभी तो मुश्किल नहीं डायरेक्टली लोकेशन होता Goal! Score 4. Birsa Munda Salbari. Assam Police 1 score. Goal! Score 5-1. Isra. Score 6. 6 score.
Setidaknya kayak
Hidup matang tanah dah lah. Nah, sudah kan sudah. Gila. Hardball, Assam Police go, Birsa Munda Salbari, 7 score kalambai. Dukuna tuna batra Assam Police as a very score zaba. Musra. Unlucky hala Assam Police. Boleh.
Kasi basically kalau kita pas kita squat. Start! Go! Assam Police to score. Kau sun mengenser kriok mabayo iza dipo ang de sige malakan pa daw tinso aram siya dong kay tawa wah kah legre game over Birsa Munda ya 7 skor second through